Dakle, naslov večerašnjeg izlaganja je etnografija Kove, od crne svakodnevice do radničke aristokracije. Ideja vodilja ovog predavanja je zapravo bila na neki način usporediti predindustrijsko sa onim industrijskim vremenom na Labinštini, odnosno u Raškim ugljenokopima. Dok je predindustrijsko vrijeme bilo označeno jednim suživotom sa jamom, dakle rudarskim, možemo reći intrinzičnim tehnikama ovladavanja opasnosti jame, kao što su pocimpravanje, kao što je suživot sa jamskim miševima, kao što je na kraju krajeva i cijela jedna mala mitologija koja se tiče Bergmančića, odnosno Macića, Macmolića, koji su zasigurno jedan izraz opasnosti rudarskog poziva, dočinje onaj industrijski dio, odnosno industrijski dio na Labinštini, period industrializacije Labinštine nakon 1945. označen jednim pokretom koji gotovo u potpunosti više ne komunicira toliko sa vlastitim radnim okolišem, već akcent stavlja na samog radnika. Naravno, radi se o prvoborcima petogodišnjih planova, a to su udarnici. Među mnogobrojnim udarnicima Jugoslavije na Labinštini, odnosno u Raši, ističe se jedan, to je Antun Tone Bičić, zajedno sa svojim prijateljem, također udarnikom Antunom Griparićem. Oni 1950. iskapaju preko 630 tona ugljena na jednom posebnom tehnikom od samog Antuna Toneta Bičića inoviranom, i čime oni postaju, odnosno smještaju se u onaj panteon što se u socijalističkim zemljama nazivalo heroj rada, odnosno radnička aristokracija. Radnička aristokracija koja više nije bila bezlična masa radnika, već su dio tih radnika, oni dobijaju lice, oni dobijaju glas i nije nevažno, često ih prima na primanjima i sam Josip Broz Tito. I znamo da je 1987. prvi udarnik Jugoslavije, Aleks Jerotanović, dobio i novčanicu.